Yotono nolan sokani channel kai tomung norakani channel no subscribe khalaya khongkai subscribe khalai ready ang ketal job advertisement te online information related videos sanam nga phadi tini kaisa ketal notification nai nga norok video no paithak jorate nai tongdi kaham ka saimana ni bagai nga phadi official notification na o official notification no tamri jakha amokha official notification obo rejakha intelligence bureau ni bkhakti abo angka Ministry of Home Affairs Government of India ni bkhakti o PDF no norok official website bo manai te ang o video ni description no bori ruana oro tlangjaknai security assistant tai multitasking staff angka omo agartala o tlangjaknai security assistant tai multitasking staff tongo o jaga o local language rijak tongo obo norok jebo kaisa local language ni mani tongkha norok apply khlai manai o jaga o security assistant charta post tongo sini ST rok ni bagai tai MTS angka kaisa post oro total post oro 13 ta tongo sini agartala o angka norok video no paithak jorate nai tongdi tebo kaham kai saimana ni bagai education qualification nok busuk nang tai bufuru last date rok oborok joto nango video sanai norok video no paithak jorate nai tongdi o jaga o description of the post rijakha security assistant kaisa angka multitasking staff obo kaini no group singnai non graduated tai non ministerial ngai o jaga o security assistant ni bagai angkai 21,700 ni simi salary rijaknai o jaga o tai MTS ni angkai 18,000 ni simi oro rijak tongo PDF norok nogana tai o jaga o essential qualification angkai class 10 pass ungjak angkai o jaga o PRTC tongna nangnai norok je state ni apply khlaio a state ni te knowledge tongna nangnai je aro local language mention khlaijak tongmani a local language norok ni knowledge tongna nangnai saka tai desirable qualification kaito field experience tongna nangnai intelligent work ko te age limit angka jaga o sajaka 27 ni sai oro security assistant ni angkai 27 ni sai kabang angkai lakh tai MTS ni angkai 18 ni simi 25 years ni bisungong na nangnai angkai o jaga o sini ST rok ni bagai angkai to 5 years relaxation rijaknai norok tomung no interested tongkai apply khlaina musungkai to norok apply khlaina di ang description o link bori rena apply link teo PDF ni link bangri ruana teo jaga o scheme exam na jaknai exam angkai o jaga o description of examination tongo jaga o kaisa angkai o jaga o online exam ngai abo MCQ type o jaga o 100 mark ni ngai 1 hour tai kaisa angkai 40 marks ni ngai abo angkai offline description type ngai abo amo angkai 1 hour jaka 40 marks ni tai kaisa haikano tier 2 tongo tier 2 angkai o jaga o 10 marks ni tai tier 3 angkai personal interview test na jaknai abo angkai 50 mark ni ngai oro cut off rijakha ST rok ni bagai 33 angkai norok o jaga o bahai apply khlaina angkai official website o thangni norok o jaga o angri ruana o video ni description o official website o thangai norok registration khlaidi o registration khlaina ni angkai 21 tarik ni simi 21 tarik January 2023 ni simi o jaga o 10 tarik February 2023 jora tongo angkai o jaga o examination fee nangnai o jaga o examination fee angkai kaini component tongo o jaga o examination fee examination fee angkai 50 rupees tai recruitment ni processing charge najaknai 450 rupees o 450 rupees angkai joto candidate no marnai 450 rupees tai sini ST rok angkai o je 50 rupees tongmani examination fee abo sini ST rok angkai rena nanglak angkai norok tomung no norok interested tai qualification by norok mili tongkha angkai norok apply khlaina musungkhai to norok apply khlaidi PDF tai official website no bangri ruana o jaga o norok o fee no bahai payment khlaina ni mode of payment norok online de khlainai offline de khlainai o jaga o PDF o jotono rijak tongo norok naina di tai terms and condition rok bo tongo norok apply khlaina sekang terms and condition rok nai akui norok tomung ni apply khlaina ni angkai norok apply khlaidi link ri rena yang norok je online je
payment khlainani last date hingkha 14 tarik February 2023 rijak kha o jaga o February ni 14 tarik ni swkang norok ni payment ma khlainai tei last date to 10 tarik tongo registration khlainani tei payment khlainani hingkha 14 tarik rijak kha o jaga o official website no ang ri ruano description o norok thangui a jaga o official website o kisa visit khlainai di norok tongmung interested tongkha hingkhe norok apply khlaina musungkha hingkha payment khlainani muitu pi abo 14 tarik February 2023 ni swkang norok payment ma khlainai tei last date hingkhe 10 tarik February 2023 tongnai tei mode of payment norok online offline khlainani abo no ni thani hingkhe norok ani channel no subscribe khlaiya hingkhe subscribe khlai ready hingkhe tini ni bagui amsung nung situng jotono no hambai.